Huizakok tuman bishingti Shangrong Shalhoro Tripura Hasteo Phainai MZ01X-7204 Marini Khongsa Malkhungo naitogoi Manjakha 21 kg pure heroin Hasteo apune hatidor 200 crore Patimungo Khorang drugs bania klainene romkha Assam Kasar Thanani police Phainai Tripura Hasteo Phainai 200 crore Rangni Fekbone pure heroin romui Sekangni joto record no sabaika Assamni Kasar Thana Huizakok tumani bishingti Tripura Hasteo Phainai MZ01X-7204 Marini Khongsa Malkhungo naitogoi Manjakha 21 kg pure heroin Hasteo apune hatidor 200 crore Patimungo Khorang drugs bania klainene romkha Assam Special Task Force Kasar Thanani police Huizakok tumani bishingti Shangrong Shalhoro Tripura Hasteo Phainai MZ01X-7204 Marini Khongsa Malkhungo naitogoi Manjakha 21 kg pure heroin Hasteo apune hatidor 200 crore Patimungo Khorang drugs bania klainene romkha Assam Kasar Thanani police Koktumar Sharman ka laithanai salni sikangni simino Assam Task Force ni ojomarogni thani Huizakok tumar sokwaijak tongmani Mizoram ni simisial chorlama teke Tripura Hasteo tlangsaknai gobangma Marini Fekjone heroin hanai Koktumar mankino laithanai salni romui silchorni lamao Malkhungo nasingsogoi tongmani Assam Special Task Force Kasar Thanani police rok Paitago Shangrong Shalhoro Koktumar sokwaijak tongmani haikeno Phaisopaka MZ01X-7204 Marini Khongsa Malkhung Malkhungo kasui naitumani yagulo Malkhung bishingo Manjakha 21 kg pure heroin Hasteo apune hatidor 10 crore Fiaba a pure heroin by tekubon powder sapulka hingke Gobangma Marini heroin ongkhornai Azorawo Hasteo apune hatidor 200 crore slebo gobang ungnai Patimungo Khorang drugs bania klainene romkha Assam Kasar Thanani police An information was received about 10 days ago that a huge consignment of drugs would be taken from a neighboring state to the mainland from where it would be supplied to some big cities. Therefore, we mounted a watch and we were keenly observing the developments. 4 days back, we received another information that a vehicle was being prepared to carry the drugs to the mainland. And 3 days back, this vehicle started its journey from a place which is about 3 days from this spot. Accordingly, we kept our police party. We were here in ambush, and the vehicle was intercepted here some 2 hours back. And we have searched the vehicle, found a man in the vehicle, and we have found huge contraband. We have found more than 21.5 kg of heroin in the vehicle, out of which 18 kg are of the purest form and 3.5 kg are finished products, so to say, ready for consumption. But the 18 kg are of the purest form, which needs to be cut, which needs to be further processed for consumption. And we have seized the vehicle, and we are doing the procedure now, the legal procedure, and the investigation has started. So we'll keep you updated as and when something comes up. How much market rate is it? See, this is worth at least 210 crores if you take 21.5 kg into account. But 18 kg, which is the purest form, will actually become triple of what it is now. So we are not going into that, but taking the seizure into account as it is, we can say that it is minimum 210 crores, because this 18 kg will be mixed with other stuff, other material, which will finally become 50-60 kg. So we are not going into that. গতিকে আমি তাত খবৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আহি আমি
বিশেষ খবৰ সূত্ৰে আমি এই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ যেতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলাওঁ তেতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী প্ৰায় এতিয়াও আমি এইবিলাক আমি এতিয়া জোখমাখ কৰি আছোঁ কিন্তু আপুনি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত দেখা গৈছে যে 21 কেজিতকৈ অধিক 21 কেজিতকৈ অধিক হিৰ'ইন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ইয়াত জব্দ হৈছে আৰু এই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনগতভাৱে যিখিনি চিজাৰ আৰু প্ৰচিডিউৰ আমাৰ চলি আছে আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ বজাৰ মূল্য যেহেতুকে এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে হিৰ'ইন এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পিয়'ৰ ফৰ্মত আছে সেই হিচাপতো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আজিৰ পৰিমাণ হ'ব প্ৰায় 210 কোটি টকা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি অভিযান আছে আমি এজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকী আৰু অভিযান আমাৰ অব্যাহত আছে মানুহজনৰ নাম মাৰটো ক'ৰ পৰা আহি আছে মানুহজন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু এখন গাড়ী আপুনি দেখিব গাড়ীখনৰ MZ নাম্বাৰ মূল্যমৰ গাড়ী এই গাড়ীখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ এজন ব্যক্তি আমি তেওঁক যেতিয়া আমি ব্যক্তিজনক যেতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰি খান তালাচী চলোৱা পৰ্যায়ত আমাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিম মানুহজনৰ নাম কি আছে মানুহজনৰ নাম লাংথালাও বুলি নাম বটলকে তেওঁ কৈছে আমি বাকী সোধ পোছ তেওঁ চলাই আছোঁ ক'ৰ বাসিন্দা তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বাসিন্দা NDPS Khorang FIR naharai Faslabano Assam Darbar Nogati Shaka Kasar Thanani Police Abu Haken bin Loge Khorang Te Kubun Borok Romnani Bagai Habo Onkhorjak Tabuk Assam Special Task Force Te Assam Hasteo Police Bureau Report Chini Khorang